Mapay scooter may bisplan. Pwede pa umabol, boss. Boss Scotty Arasa. Oh, boss. Nabutang ko na na yung ngaran. Nga di atong picker. Fred Adi Preg. Api salamat na to yan na iba. Bansa. Franz Rapid. Okay, boss Franz. Boss Franz. Okay, start na mga boss. Oh, start. Casper ABB ba to, boss? Game to kita mga boss. May hindi pa iba, boss, an panbalagbagan unta may experience na, boss. May experience na, boss Joker, mga boss. Boss Christian, pa-join boss Fred, Scotty, Pakli, Arasa. Oh, name, Malakas Leotin. Okay, boss Chan, insert na boss Arasa. Pero ka-game yan na. Game 4 yan na, boss Abi, plus 2 nga semifinals, base of 3 nga finals. Okay, start na ko na rin mga boss. So, amo na ini Casper ABB. Game 2. Game 2 para kunin mo magdaog nga di amon kontra ni Boss Alexis. Double bag. Plus aqua kan boss Casper laban kan. Double animon nga may guda mga boss para kang boss Paul. Nakita tayo yung mga boss, hindi nga lineup, di ba? Mga day 2 or day 3, may solgya pa yung familiar nga lineup. So, check taanay, anak ko ni Boss Casper. Naka-koi, naka-balloon, naka-sugar rush, risky fish. Na may nabag, 31 speed. Naka-sandal, anesthetic, third glance, can thunderclaw. Then, snail, sticky goo, nga anesthetic bait na lawa, third glance, thunderclaw. Discard team para kan Boss Casper. Haba na double Goda Animon ni Boss Paul. Okay, discard na. Nag-escape Boss Paul. Alexis usit, diri ka ako ito tikalaban. Boss Alexis, kung nino magdawag ni awon ni laban para semifinals naton. Okay.